all these fake Jews got away from hardcore. So call me Mr. Hood. If rapping was a race, I've been in this fight. Yeah. Up in this game, everybody wanna rub up my hood. I'm looking. Sina. Ah, okay. Come on. Yeah. What up, do? Charlie, one more America. America, they never I go. will go America one time. Maybe I see you at one. I also am a coin. Charlie, fresh. Oko Bana will be there. I'm not wondering, no. Brigade. Obejuno. Obejuno. Obetans, I would do one chassis. You crash in time. I was also here. I was a we no munye. But me ma dollar from na and having about him. Tamai. You too quiet. And I'm see ya ku wiase nyina nhie ayi. Eti. Ehon yakọ. Ye ka obi eti asa what ase. Ma too quiet. Brigade ahomaso wonu. I'm time with Mupa. Na me din say bia ka hono kura no ko betra say bia de ye de kura nya na say senka ohunyansa pachewa ba mregede wicked guy ase boy no esuma kasa woni tirim na nipa sa no o de sa na mo a emwo because time a o je ya kasere say me pie hono senka me na bi mregede aka dan senka be bungutu no na me de me vini no na me din say bia ka o pie na nka ni be shi na ko bungutu je ase wasan so yen say like maji musika monye so si pie ko yi de sa na pa chire nigga na wicked hey or you wicked guy me hun panti mo date me gida yeah I want to so nice as a hwe fa na ho dabi o ba another o tire ni nyansa o ma ni hu what's up what I say me chen say me o levels I will tell them jollof in a guy o almost say come on I see am di jollof che my favorite food. Let's have no feeling. Na vile joko fa over jollof. O dey so ho dey be say. Jollof che. Amani enko a. Asi na ga ba ku bi na me pese. Ere me say wa boa me dey but. Ga ba ku bi. O be kaya. Before some do wa beti kwan na ga bi ko dware o pool mu. Ana me say mo ni nware bi no. Ai Beyonce. Beyonce. Yeah. On me ni mi no na ye chi yen yo. Oh. Evera nanka me kwana kan be ba ho nse na mfisa wo da won so den tin nanka me ha wo e wo de be ho na ko makuto nanka pese me na odi ko mo ben sa mpa chew fera so mpa chew unse we just if an pam ni di mo papa ade uni di ya me na me hwe na bi na hwe me da bi ba say me pese me say me ho akye me idinka adawra ma nka basa meso senka me pache kanya ko pon ka wakoma nka wo de CBS ntwam enne nka pa me mecho mregede se di usi di matem e wo fie ha no no me ama si me fie na obetene fie ho na obe odi efie na bobo e na de wo pe na wo keka kire me me ko kan wasem nti e bon sam na de ba wan fu ani anto se me ye wo fie wura uti matem enne why kuntan wo ba be pa me mecho wo ba be pa me mecho na ya bili but see tu ono so na bla say asetina munye zada me kokko struggle ya na I'm so struggle until like ya chi ye kra na me ne nkasa because village na woman na me na kasa but eno na me dingo what say ne munye me nim say we asa asre mata ho me nim say wo boa me de manaka me stress and kalish etimi meeting na nko no so ye pe bi kakra ya de emfa because me ne nya na so fa bum why yeah we the senior you say bia me shout there no but we say me ne nya yeah a good idea now can be say be ma na oba de wo kwa ho chitimpa I've been talking to her like me village me like I twice and I think I know na the class me friend catch us my back to the city yeah be person surprise him yeah they say o ho onema mu ye dey analyze bit me kakra na so far I mean na arrange na so far said the oba de no a ekoche misika ho no be oba de nim say bibi say but about 20 na mama upon everything we also have to sit down and plan life very well pa we team say me shall know what na sana ya plan na because you say waba no scan one but any kwasa we scan basa so me when it my handle scan but me scan my handle we am see scan me who say
reason is memre na menya Onya. yi suma dwen boba manfa ba wo kotena won se be se wo kosome Yeah, makosompa. nti wo se sika no timi ema yi su nti me ma se kwan be ma enso na ntrasa na nya de yan draw plans for like ya honna bibia nya de nya fine Nti me mo. me fragile Yeah. me fragile think about timi share be say Friday are you okay Friday mini baby, mini appointment bia. okay bit me gram na ba hotel na bit me share no baby na no my yeah hello Beyonce not say ala wada nyame ala Friday obekwa yin okay Friday abo be say one okay abo be one Yeah. abo be one ya ma yi hia na me pese me mi sina ma bi hia on why no ore end mi ka phone so ore yi hia why hia hwe won see you Mate, okay, my friend. Okay, bye. Okay, bye. See, I already be a crave. Yeah, a reward. Yeah, be a crowd. I don't have. But when say onyama say ntina ma Nyankopon de kai wo. No, senior like me person me who be kwa ho chire mu. When say upon tawana me fraud ya wan fani ya de nyina be da ho no ma itimi sa hye me say me di pain say to am for so but that time na hustle. Like man has to survive. Why you say by phone? Utu could you born here? Yeah, they watch it. It gonna plan out here go born was I'm going my view. My view as you. Sure. Like I go be fine. O should hotel we so. But they that is Saturday to me pinty boy want to say good. My me pinty boy no because it good for me. I'm go that hotel no see my that on mama hotel no bona kosoro be ga na me hwie good ni good. Hey, abubu. Abubu. I say any 2 days me regel no. Inside this kind of journey I meant to ask. Mpacho, if you mpacho. And now we come and tell. Miss. So now was wo ye be ma. Minya be ma mpacho. Minyemi hundi. Na I am say free house na me hard na mpacho. Hey, abante we said he was here di matem wo ha pa. Kati me just na me. Me pekura tu. Said the why? Let's go class some base. No feel say be also class some base. Pa de. Oh. Tina yesi yen hwa nipa no. Okum chola. Miss mpacho. The thing na say Miss me pabusi attention di Miss. Na fa go bi go to the kono metwi makoni na me ho pa me. If I want to say me mra hwe see ya see me mra hwe ha. E de Yeah, sorry. We didn't be mpacho what? Me Sorry. Aka wakoma. Nyame nti. Sorry. So muna mu say. Na so mu. Sorry. Nyame hwe what? If If you go back heavy on. We are the po. me ye nipa. Na me ti Wo wan hu me ye. Me ti bo abu me for saa, me ti ma me to de be che me. O papa me so tense mpacho. Me de be ma wo. Na so me sro bla wo ho ase. Mate ma bla dada. Pacho asa me ka say na ka me dem say gumachi. Eso. Mate. Amen, Kwa Kwakuma. first kana ma. Pacho me na se pa. Kristo nti. Kristo nti. Me kwa ko fa ma. Kristo. Oh. Waya maunya, waya merade. Waya maunya, waya merade. Se jeshira wa besni ko ni fa. Ko fa hincha eshe no she. Waya maunya, waya maunya. Anye munteni atrasem na katete no se monfantu sudu nemla de kra efra nyame hira wate nyame ndokese baby eske fili ba ebi ale na se ne go baby su fra pacha me da so wa ba pacha Chama. Yeah, see ya. Oya ko. Ayako. Okay, ma. So fala. Opi. Hello? Kwazi. Virus. What is it? Oh, nyame adom boko. Namazo mo to say. Okay. Marshall. No fazo what to say. Obia ho ye o ma me obia ho ye. Omu nyina wo ho.
Oh, me call no be na sani de na me gidi se no ho ye. Me gidi se no ho ye. Ai. Sa pepe ai matai. Ai. O no kra de nya de ha adwen. Isi Nyankopon ne yesere nse o mo ye nkwa ne ahoden. Nipa de o wo nkwa na wo ahoden a e na otumi bibia. Ni woni ni da so na obi a wawuo. So ti ase. Ni woni ni da so ntina yi. Ya na Bible no kan wo se yeti ase yemfa enyansa enim de ni ahoden. Yemfa nya adwuma esanse owu a ni da so ni ho. Ara mate. Papa na wa woni chia se. Ensem asisi de be den masanso akoback se me kwa koyi bibi boni bia. Oda viensi. Se obema wo hwe fom a na oti hwe fom a na no nche se o wie ya no no. Na obakwasia na sabi onsua nyansa. So ti ase nti wona na me de wo to no. Wona na amu aben. Wose gimifo ene kwasia na kame hu yanka. So ti ase nti mem kame hu yanka bi. Nya wo kom na sesei madamfo no abefa wakwa o so mu apagya wagina ho no mesraw ensan ko se suban no mu bi. What you say na obedidi no wamen a enim so atwa kontom akese oti da meka kire no kakra na odi be ma won na mo ebi odi be boa no ma woni na ho so aboa kire ben nya aboa wo obi ho wagimi na nka se wagimi woni wo wa esua no oda saa jimi timi tra no so onkasa na kire ben de na ni da ho nti mo ni nti se aboa kire ben oti aso ameka kire no ade bia wo ye bia ye no pepepepe nko sa te bia no nsan ko hunu amane na wo sa ko mu bia mu a ma na be so mu me ma yɛ sɛtoa o wira me ho awe nti mesrew ala kwasi ese be nisuo pepa a ma me pepa mfiri honom ma me nsa me nisuo nsa ma babiem nya da bia ne nipa de o nsa betenetene wo so ne bia be saa me bia saa o ma me ne wo fanom nti aso me ka kiro aha bo no kre me se de o kan nyina ye no kre na me ji udi se osusu de se wona na onum nyansa de bia saa e bia saa nipa na ehu se wo onum nyansa na me ya me wo de me se onum nyansa mo saa na tie da wa no ase na me nhira o pa kwasi me da bi me hye nyansa free mo But papa, but you see how they say better future na wase me ye wa na mepe. Papa unihaw. Mate. Yo, mora jama mencha mora kakra. Mora wa. Okay, na me de mano. Sina jaina. Oh, panikase. Papa. Okatachie. Bema ba. Ye Nyankopon hira wate. Ewurade twedi ampon on pagya onu abi eso oduduro. Ewurade mo ankwatenten ahoden. Medasi. Wate. Ya ready me sere ewurade se wonyi fi wo so ni mi virus nyina nyansa na nyame de ma wo de boa no ewurade fa bi nkan Solomon de no omode nya bebrebe ma ai Mati. Sa na seba. Mane ha papa. Mane ha. Nyame ni vini. Okay, mabani nchakra wa me da wase nyame nhira so so me ba nsa ewurade nkan ho wate na mo ntra boko asomdue mu ade na eba na be wo wani anu ayi wani ho wate mo me da se yo wene me baba to the to the man ai me da se bebre aseda wo nyame papa Osajira so yo right kwasi ene yo mate bye
Knocks, I will say, Is it it? the MCs and I am a so. Eh. I go back a cock. I also to me juniors, and this is it on years of my piece. My cabby be actual. There's no way, So, who trim the what was a son? I'm a one because only put the name was a son. But Popino, I was what you mean, I care. Was already made a miss on him and the senior enemy. I got you, I was a mate, you won't be an magic. I did. I get you a papa, the air when you mean my jet. I'll be in the Beneza, then I made to do it yet. There was one was as once. Oh, the mood doing it. The owner of my own. From a hood, and you giddy, call the buck up, you know the kid. I'm ill, I roll, I kill all these